Salamat, Kid, for continuing to celebrate Women's Month. Okay, tama, importante ng sektor, ng sosyudad. Taman, ano ay ang kalibutan kung ay si babae. Yesterday is March 8, especially today is a Women's Day, but we are celebrating it for the whole month of March. Yes, currently, of course, I'm also very proud to be the first woman vice governor of the province of Iloilo. Kani isa ini ka dako nga isa ka dako nga challenge for me being the first vice governor. Nga babaye. Ang nagapaninwa amantang as much as I can, no? As much as I can makabulig man tas kababaihan. Kay ang nagaling hambal ko, it is only a privilege for me to become the vice governor. So, gani nga ginatinguan tagid ang kanang taman na maubra like kadamo naman sa na-implementar or napasata ng mga ordinansa pati Kababaihan. In my term, no, mga God code naton. Of course, we have the Anti-Trafficking Ordinance, which not only is for women but also for, especially for children. May ara kita Anti-Discrimination Ordinance, and the latest sini ang Solo Parents Act naton na makabuligid sa mga ginikanan kay ini as solo parent, no, usually bita babae na, but it's a mix of the men and the women who are solo parents, no. So ang ini bag-ulan na pasar kag kabay pang makabuligid ini sa aton ng mga fellow Ilolos, no. Ang nagdiriya nga ako niya challenge for all our women. Naba ko gani siling ko nga ang aton nga we are lucky already here in the province of Iloilo and even in the Philippines as compared to other provinces or other nations. In terms of our gender development index, lapit na kita mag almost 1:1, no? Kung ang pribilyoso isa ka lalaki, almost parehas man ang pribilyoso isa ka babae diri sa Pilipinas. But it doesn't mean that we stop there. Ang importante is we continue on to fight for equality, no? Fight for the women na para mas ma-push ta pagid kag ma-improbar pagid ang sitwasyon sa kababaihan diri sa Pilipinas and here in the province of Iloilo. So it is a challenge for all of us, pero ang balan ko nga together, no? Together kung magbuligan kita malambot ini nga halos ang gender development index ta hindi lang mag-up to 1, pero masobra pa ina nga mahambal mo nga mas madamo pang problema sa isa ka babae kumpara sa mga lalaki.